Karbi Autonomous Council taxation sai kamachoko maraphan sukhanjana long katengkheng. Asamesa Honsere Nippon Goswami Akaya Lamkan Jutanglo. Karbi Prime Tamabirta long pen Kador Kavya Panta Kardom Napazriklo Kardom. Tang Tepini Karbi Prime Tamabirta Angton pen Arjuita. Karbi Autonomous Council pen Ketoy taxation sai kamachoko maratum pre niphain kora troxiarni trading license do aveya puthak kelangdam ji aphan bukazan thana ke parlo sukhanjana hitialong paledamlo bonta ajahak kulat kiduatum chepengsi taxation sai kamachoko maraphan achoy kang sekpen chenglok arenga hukapasu pusi sukhanjan pen nenetoma pherangke kat news along sodak abirta nangpale Karbi Autonomous Council taxation sai kamachoko maratom pini bukazan thana ke parlo sukhanjan hetia long trading license do ave kelang patini damjia phanpura dipu pena dimalong adap sir ke bapor malong palidam sukhanjan hetia long kulat aku mahumalong license choklim do ave taxation achoko maratom langcharilo bonta ala sopura hot ajahak kulat kiduatum taxation achoko maratom aphan tumpra donsi taxation inspector Nixon Terang achoy insexi tengkhenglo anut ka prek inspector sarbong tokbi sarpang rirong hang toma phanta kulat kirwa tompang muthulo halapu sukhanjana hitia long kulat ka chubidon inut abangku mohen tokbia phanta ka tengkhinga jok arenga hisonang taxation achoko maratuma phan ka tengkhenga pothak bukazan thana long lamhoi pipon upasi Karbi Autonomous Council taxation kelang deputy secretary Sona Singh Terang pen pachini thana long lamhoi kipya teng bang kithom kulat ka chubia phan nepsi bukazan thana long thap thotlo bang kithom atma men lake Rajkumar Roy arta thongke prasir kep Raju Kumar Tripathi arta thongke pratroksi lapen Jagrusa arta phoke patrok atum henlo ৰাতিপুৱা ধৰক 9টা বাজে 9:30 বাজে মান মই ডিফু যাম বুলি ওলাইছিলো কিন্তু আমি দেখা পাইছো ইয়াতে টেক্সেশন মানুহ হenti কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিল পৰা তেহতৰ নৰ্মেল ডিউটি হিচাপে তেওঁলোকে আহিছে সুখানজনতে মই ডিফু যাওঁতে বাটত সবে ইয়াত বহুত কেজনমান মানুহ আছিল তাৰ মানে প্ৰায় 700-800 জন মানুহ গোট খাই পেলাই একদম মাৰিম পিটিম একদম মৰাই দে একদম কিবা দে বুলি কৈ পেলাই একদম লাঠি দাও একদম কিবা পাথৰ দি সবে মানে এটেক কৰিব বিচাৰিছে সেই যাওঁতে মই বলে বচাবলৈ ওলালো তাতে মুকো এটেক কৰিলে ইয়াত সিলাই পুৰিলে তিনটা তাৰ পাছত একেটা দুখ পাইছে এইখিনি দুখ পাইছে এইখিনি কেটা দুখ পাইছে আৰু ৰড পৰা মাৰিছে মই মানে যেনে তেনে মোৰ বেলেগ উদ্দেশ্য নাই মোৰ উদ্দেশ্য খালি মাত্ৰ এইটো আছে কেৱল আপুনি টেক্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ মই টেক্সৰ মানুহ নহয় মই বেপাৰী হয় মোৰ ইউনিট আছে সুখানজন সুপাৰ মাৰ্কেটত মই এই বিভিন্ন প্ৰডাক্টৰ মই ডিস্ট্ৰিবিউটৰ কৰো আৰু সবে মই চিনি পাওঁ টেক্সৰ কথা লৈতো আমি টেক্স দিয়ে আহিছো আৰু তো দি যাব লাগিব হেতু মই জানো যে কথাটো হল একো হুটপুজ নাই খালি মাৰিম পিটিম আজি 4-5 দিন আগৰ পৰা মই ইংগিত পাই আছো সুখানজন এইটো গোটেই প্ৰি প্লান হৈ আছিল তাৰ মাজতে এক নম্বৰ হৈ গল বিজয় সিং তেওঁ অৰ্গানাইজ কৰিছে আৰু তাৰ লগত আৰু 5-6 জন মানুহ আছে তেওঁলোকৰ টেক্সেশন মানুহ যদি ডিফু পৰা আহে খালি মানে মাৰি পিটি আৰু হেঁতৰ হত্যা কৰিব লাগে বুলি হেঁতৰ প্ৰি প্লান আছিল সেইটো গম পাই পেলাই মই আজি ডাউট হৈছে মই যাওঁতে হেৰি ডিফু যাম বুলি আহিছিলো তেতিয়া ভাবিলো এটো কি হৈ আছে ইমান মানুহ গোট খাই আছে কিয় বুলি তেতিয়া মই তেহঁতক বচাবলৈ মই ওলালো হেতে মোক দুখ পালে এখেতেও একদম অৱস্থা নাইকিয়া পৰিছে তেখেতক মই প্ৰথম মই ৰেস্কিউ কৰিলো তাৰ পাছত তাৰ লগত 2-4 জন আছে ৰেস্কিউ কৰিলো এনেকা কৰি পেলাই যেনে তেনে জান বচাই পেলাই আমি আহিলো পুলিচ প্ৰশাসন হেৰি মদলত লৈ আমি হস্পিটাললৈ গৈছো এতিয়া মই হস্পিটালৰ পৰা আহিলো এতিয়া কি হৈছিল ঘটনাটো মানে এটো অলৰেডি এস অথৰিটি ডাইৰেকচন হা আমাৰ ইয়াত ট্ৰেডিং লাইসেন্সখন ভ্যালিড হয় নহয় আমি চাবলৈ আহিছে হা চাবলৈ আহিছে যে আমি যেতিয়া যেতিয়া আমি আহি পাইছে এজন মানুহ বিজয় সিং বুলি আছিলে নিলিমেন নিক্সন টেৰাং ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্সেছ ইনিলি তুম লালি as per direction Karbi Autonomous Council direction tin sini tumla
training license dan professional tax ni check konsi bang itu aron nating pen lasli tu bang bang bom hut ini tu bang nili garin ta pasang selang lain inut dekat culprit do nili ma has ma tek tek api ching lo rejoicing amle la bang scooty ben bang si hang salang lo dokan ingkir no pram le lalu ni tu ni bang obu check lo nili mobile tenang chi lo nili gari ja chabi tenang he gun lo lalu asin tu pan ini tumpang nang cok masih pre-plan lo tumpang nang cok nanti masih lasi yang pangsam dun lo lason kali itu ta aron nanti masih bang itu jung phane ke bang ali pram lo itu mah department do itu ta laso ting masih bang ang song penang toy sih bang nam lo tapi arjuje intentionally sih ni tuman dia on depan anak polo ni cerita nang sek uniform ting sek dak lo penang salo penut nilip han anggap penut itu do hendak tok bi alang lili bang bete pini nili panda medam lano pini lasi metang la istirahat jinso mila jo metang ding lo masih lasi latumbang ke pipen latumbang ke intentionally sim tuman nang apa isi latung ini tuman perang pen non fi arjulong hindu bani tuman biota nang pi dan tiga la pulo latung renewal kuri tuman antame latung ta renewal fan bang sini lo aporting pen claim nang po lasi kabi tuman tami ini tuman office nang hobri nang po office ke joka chini lo Karbi Thomas Council tax department do la siladak itu na humri nang po humri lo te kopi ke suma itu mani thanang po ini soni ke license ka bitum tamil itu hane kopi si ke doma ka be ma kopi a pini sinang ji ma itu mana du nang po non ba na po goli lo tama nil gam fan intentionally si tama nereng ni hunang po sodon lo lalu lagi itu fan nitil fanang lang pot kali lagi Karbi Thomas Council sanang lang plot sila atum ke claim chinam pen atum a chinam si atum ke claim lasi ini le tuhan la goma sini tuhan bang na goma la kulat ke dobe ke tuhan mage la tuhan bang ke aron ting pengsa ko ando kan tami sil ko aron do la ke sipon check pon kir check ko la pan ke lasi ini tum authority do la tum sunon ot ko lasi nut bahini pan ke ingnang lo ko si ingnang lo lasi ini le kalkit pan ta la da police tum tumang ribam lo. This morning, the team of inspector, the tax officers, they proceeded to this Bukajan and Sukajan set in order to check trading license and provincial tax. It is seen that most of the traders they don't process trading license, so they came here only in order to check and also to inform them to obtain trading license from the office of the Superintendent of Taxes, Diku. And this morning, and I came to know that some miscreant traders, and they started mishandling them, and they started beating them. When I saw in the videography, so and as directed by our authority, I came here directly, and we will not compromise to those culprits who manhandling our officer. And one next one he has been manhandling, and one person called this is Mr. Tokbi, and he was badly beaten by some miscreant. And now I've seen that I had already discussed and talked with SDPO Bugajan and also OC Bugajan that they have been arrested already. They are under police custody. So I thank all the police, the Bugajan police official, and for timely action. And from their timely action, and now we are in the police station. So I thank my some officer for their activeness. Thank you. Also, I thank all media personnel for coming here, and I appeal to all the business trader associations that not to repeat such act. It is our appeal that trading licenses must, because it has been requesting several times to all business traders that to obtain the trading licenses must. That is the rule as per rule of the Autonomous Council. Thank you. Assamese Alamarjana Honserepo Nippon Goswami pada Professor Kepra Minute Grep Por Malom Guwahati Name Care Hospital along Arong Chivoy Tanglong Alang limen arong ka Chivoy Putak alang lipan aning kedok arat ning tipo ringti Nippon Goswami
Assamese alamarjan asiningalong kitulbong atiklo longso. Alangli 1942 mate pharokoi sirkia pra plikya pra hinianikan tejpura longsi pirthe kahachi. Alangli asar bura lapen asar piamen ke Chandradhar Goswami lapen Nirupama Goswami henlong. Alangli Kohinur Awahan Hengu Sokuntula Hehoi a theater along Kataparjan dun ington tesi Assamese alamarjan 1969 mate pharokoi sirkia pra trokya pra sirkep anikan Sangram pen pangchengsi 1981 mate pharokoi sirkia pra narkep kepra isianikan azali nabo penchenglok pena Assamese alamarjan along tiparjan alangli jutan jubara phan aning ke dogajo taralang so along kapedo Karbi rislimso arong ajia longta ahot pen ahot nang chilo dundun alangli Guwahati Nemcare Hospital along pen na army pen kisu kachilang bomahotsi pada porphai sirkia pra minute kwa malop arong chiwoi chuila alangli akarjong monsam pen kidulong japhan lamarjan ahon seriatum arna mahiljume pajir Nizang Karbi Anglong Aparchin Thong Assam Lapen Meghalaya Aduya Hoi Kapating Thurjia Phanpura Local Amisi a visit crow Lapen MLA Rup Singh Teron Pen Chenglok Barim Sar Imbe BJP Mondal Committee Pen Chenglok Jin Thong Mazadar Dar Singh Hanse Lapen Kapre Katum Chetong Don Non Hejong Nizang Karbi Anglong Aparchin Thong Pen Meghalaya Along Rikedai Aduya Hoi Kerai Komjia Phanpura Border Outpost Kikim Kirang Chia Phan Serang along Langpi Nihang BOP pu Amen pen non Pravjin pen Kikim Kirang Ponjia Phan Local MAC a visit crow Lapen MLA Rup Singh Teronatum pen Siding Pon Proposi Birta Rebdunlong Lasonsi Police Outpost ke Lapera Longsi Dopopota Puthot Birta Rebdun Thulong Tangte non malam sopora phan birta mo ington eksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Birta kime nangli tuma phang isi birta kime dong si nangli tum hem kachukim jiapan hon mohortar kelong jiapan kiri tasik sat dopok pulote ili tum Karbian bongpen kang pucheng apulat MS Hanse Brothers Hardware along humri damit no ladak nangli tum hem kachukim jiaharmu ang ton pen long igji lasonsi tin electrical items light bulb selling light pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen chenglok, kapre ahamu sitame long igji. Lasi humri iknok MS Hanse Brothers Hardware. Adim lake dong mukak Samilangso Road near petrol pump Karbi Anglong. An so say katini thujia phan la aver kipi anambara lang humri iknok. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihenamo Pit Puthot Birta Long Wang Tuiklong Karbi Anglong Sport Association Dunmei Phu Borsing Crow Football Academy Pen Patar Piponsi Non Hedzong Denarong Sport Association Pen Bharat Pathwa Klamalong Football Championship Kapaman Pon Karbi Anglong Ari Sui Jangatum Kapathwa Hin Ington Nangne Kapathwa Hin An Sose Paprang Dun Nangji Pua Kemang Pen Kasa Dunmei Phu Borsing Crow Lapen Gulab Crow An Parta Rajib Phangchua Tum Chingwai Pen
Denarong Sport Association pen Bharat Pathua Klamalong Prize Money Football Championship Pre Niphaing Kora Pho Arni pen Kapathu Pangchengpo Kapathu ke Chengarni Okereng FC pen Dongmukak FC Atumang Bongsi Kapathu Pangchengpo Laso Kapathu Along Okereng FC Atum Kapathu ke Thek Machorajok Ball Pumthom An Dongmuka FC Atuma Phan Thapsi Kapathu Chipahaipo Kapathu ke Chengsiarni Kapaman Ponalong Alhi Sarpaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Retest Inghi Chatongdon Lapen Alhiaman pen Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Nomati VDC Chairman Dharam Singh Kro Mangal Singh Be Lapen Jorbi Singh Rongpharatom Chatongdon So kapathu pon tum kibang pon kela poheno jenon kibang mi kithur mi uwe ariso ijangatum non ke itum thek ponong kangri kangkrang mate wild game oputhak cbc ituma so marta penangan ke interested laso interested ajoine itumari so ijangatum penangan ke awgopran ke henu lapen ason kaprek atowar ke damason si thek ponong Kasi laso towar pen koson si itum kipajok pen mifun meet pen itum lahayar isu ijang pan kiban thekpo jate itumar isu ijang atum awgopran mifun pela pen intangrak arisu ason kiman dun bangbang akhe tumason akang tui itumar isu ijang atum ta football pathudun pen nongnam mate non hora dina kai ke football ka pathu pen sita me akai long isi kereng atowar pen atirpi chiot pen alang tum choklem chodam mate kereng atowar lata isi aboreng abar saya teng anso se atowar do jong si thekser pulo tang athema non hora din ke ilitum tek ponong lo ason hidung aklap sita me itum adet pen mate itum habar ajo pen sita me ke pathu dun do lo lasi sontak tak itumari so jangatum ta laso tuwar ke palong dun pe jate ili tumalong unemployed jitu laso mate kichu claim mate bekar laso pen kich pajok ji phanta isi ke mesen tuwar bosi mathapon apen itumari so jangatum la bangso tuwar pen otpon lo prote ogopran ta me phunpo apen ogopran me phun jota kali pirthe long nongnam ta mesen manpo ilong ri long pada phan apen edia ta phananta mesen atowar wangpo প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে খেলৰ যিটো পৰিৱেশ আমি সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ স্বাৰ্থতে আমি খেল টুৰ্ণামেণ্টখন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা উঠি অহা যুৱচামে এজন সুস্থ এজন নাগৰিক হয় যাতে কাৰণ সুস্থ হ'লেহে মানুহৰ ধনাত্মক যিটো চিন্তাধাৰা তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ভাৱনাটো আহে গতিকে ধনাত্মক যিটো চিন্তাধাৰাৰ যোগেদি এখন সুস্থ সমাজ তেতিয়াহে আমি আশা কৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হিচাপে লৈ আমি আজি এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজন কৰিছোঁ উদ্যোক্তাসকল বিশেষকৈ আমাৰ ডেনগাঁও DSA আছে পশ্চিমপুৰ তেখেতৰ সহযোগত আমি এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে ৰাইজৰ খুব সমাগম আজি দেখিছোঁ যথেষ্ট সমাগম আজি দেখিছোঁ Tang tepini Karbi Prime tama biota pangkila pansi kangton iklo 2 me thak me kurwang thu